Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukwamukelana sonke kusifundo sethu sakuqala salona leli kota. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo. Ngizakunxusa abanye bami lapha indlabo esiqhuba sonke umsebenzi ukubana baziveze. Silokujabula abathandekayo uba singene phakathi kwekota elidlulileyo safunda kabanzi ngoba sembizeni noKristu. Namhlanje samkelana njalo kusifundo esitsha esaleli ikota okhulumayo ngumfundisi uJi Mlilo. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Kuhle ukuhlanganiswa inkosi sesifundweni kwelinye ikota. uNkulunkulu kasisize uma umoya engcwele okade sithungamela uzaba lathi njalo ukuze siphume sikhulile safunda. Okhulumayo ngumfundisi uMila Dube. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu kusigcina ikota lonke eliphelileyo lokuthi avume siphatheke kusona lesi sifundo esitsha. Okhulumayo ngumisisi esimhlanga. Asicimezeni sibe lomthandazo singakangeni esifundweni. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyabonga elinye ithuba lokuthi sihlale phansi sikuzwe ukhuluma kithi, usilaya, usiqondisa, usinika ithemba ezintweni ezibonakala zingani ziyachabalala. Siyabonga sona lesi sifundo sinxusa ubukhona bakho moyo oyingcwele. Sicela ukuthi wambule imfihlakalo yezinto zaphezulu esizayigagadlela siphile ngayo, silindele lelo thembe silibona ngamehlo enhliziyo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu ozimthandazo uyiphendule ngoJesu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga izihlobo ezithandekayo. Sibonga uNkulunkulu osinikeze ithuba njalo ukubana singene kukota lokucina kuona lo umnyaka lapho esikhuluma khona ngempilo engapheliyo. Sikhuluma ngokufa lokuphila lethemba esilalo kuJesu uKristu. Isifundo sethu sakuqala kuyona le ikota sithi sona ukuhlubuka emhlabeni opheleleyo. Umhlaba opheleleyo lapho okungela khona isono. Lizananzelela ukuthi kukota edlulileyo bathandekayo besikhuluma thina ngokuba sembizeni kulobunzima emhlabeni onalo esiphila kiwo. Sifuna kuleli kota ukubana sichaze ukubana izimbiza lezi ebesikhuluma ngazo kukota edlulileyo zasukela nga, isisusa sakhona kuyini. So namhlanje siza kuqhubeka sikhangele ukuhlubuka emhlabeni opheleleyo. Uyazi nxa kulolutho olusikhathazayo okuyisitha sethu kakhulu umfundisi Mlilo, yindaba yokufa. Akula muntu okujwayelayo loba kungafiwa insuku zonke akujwayeleki ukufa. Singatshoni ngamafitshane esilakho ngesifundo sethu sakulona leli kota mayelana ngokufa. Kuleli kota kaDube lomhlanga sikhangelana loNkulunkulu edala umuntu. Umuntu emdala ubana athokozele iphakade lonke ngothando lobudlelwano obuqinileyo. Uthando lwakhe loNkulunkulu, uthando lomuntu lezinye izidalwa. Kodwa ngokusoka kwenhlanhla phakathi kwento yakhe enhle ayenzileyo kwathelwa inhlabathi. Njengomama osandubana apheke ukudla kwakho athi sizathokoza lemuli yami, kufike isitha sike sithele ini inhlabathi kube lamatshe phakathi kwalokho kudla. Lolo kwangena ke itshefu kwathelwa inhlabathi eyaguqulayo ubuhle lobu, yangenisa isono sezasebethe ukufa. Kodwa into enhle bathandikayo ukuthi lanxa kunjalo ikota le isilethela ithemba lempilo engunaphakade uJehova asilungiselele lona. Yikho sakufuna ngamafitshane. Ngithathekiswa ukuthi kwathela inhlabathi. Mina kimi ngibona ikota lesikhangela umuntu obunjwe kuhle nguThixo, elempila kahle, eziphilela kungalalutho bese kusiba lemvukuzayo. Into kuthiwa akayelapheki kodwa sithola ekucineni iselatshwa. Isono siyelapheka. Yikho siyafunda ngakho. Siyabonga khona lokho ukuthi lanxa
kuletshefu kulethemba kusasa Yeah. kwenza siphile impilo elenjongo. Akubona ukuthi nxa ungakwazi lokuthi kusasa iphetheni ungaziphilela loba njani, kodwa leli themba lempilo esiyithenjisiweyo kubuyela kuNkulunkulu izasenza siphile okulenjongo, siphile okulomqondo. Oh yes. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Ngiyalinxusa babukeli labalaleli ungaphuthi isifundo. Kuzifundo zonke zingu-13 ungaphuthi. Wozani sizokuzwa ukubana uNkulunkulu ufuna ukusiphakulelana. Kuleli viki sikhangele isihloko esithi sona ukuhlubuka emhlabeni opheleleyo. Kuyavuma yini ukuthi indawo iphelele kube lokuhlubuka? Nxa uyakubukele inews uzananzelela ukubana bonke abantu abahlubukayo bahlubuka empusweni elocuku, impuso engaphathi abantu kuhle. Kodwa namhlanje sikhangele ukubana kuba lokuhlubuka emhlabeni opheleleyo. Ngizacela usibambele uIsaiah 14 ivesi 12 indinyana yokwaziwa ngekhanda bese sichaza esikutholayo siqathanisa isihloko levesi imemory text yethu le sizwe ukuthi kuyini esingakuphakulula. UIsaiah 14 ivesi 12 ithi yeka ukuwa kwakho uvela ezulwini wena nkanyezi yekuseni ndodana yokusa uphoselwe phansi emhlabeni wena owake wehlisela izizwe phansi. Kuyini esikutholayo? Ungaya uGenesis 1 verse 31 iBhayibheli lithi yena uNkulunkulu wasebona konke akwenzileyo khangela kwakukuhle kakhulu. Kwaba khona ukuhlwa lokusa kwaba lusuku lwesithupha. Indaba esihlangana lapha indawo epheleleyo. Yes. Indawo bathandekayo elothando olupheleleyo. Indawo bathandekayo elakho konke isidalwa lezidalwa konke kwenza okaphelela. Kodwa iBhayibheli sifundisa ukuthi lo mhlaba unjalo uphuma esandleni zikaNkulunkulu uphelele. Umuhle kwavela itshefu esikhulume ngayo. Yeah. Ukuthi yavela njani akula ngcazelo ephele ngaleyo ndawo. Ngibona ngani nxa singena lesi sifundo kuza sivezele ukuthi ngubani sibisibili ongumsunguli wobubi. Nxa uNkulunkulu elothando olupheleleyo engumsunguli wakho konke ngubani ongumsunguli walezi zinto ke. Yes. Lapha sifunda ngale ingilosi ukuthi yona yayiphelele. Yes. Kodwa ke kukhona okwenzakala ngayo. Kukhona okwenzakalayo. Ayisiyo ingilosi kuphela. Ithiwa yingilosi eyayindosakusa. Eyayindosakusa. Yingilosi njalo eyayisazi ukuthi ilokukhanya. Ngenye indlela ububi lobu bubuya ngengilosi eyayiphakeme ukudlula zonke. Ukuthi imfihlakalo. Kuze kuyeqala ngomuntu owayethenjwe kangaka. Funa sizaphuma ukuthi emhlabeni lanxa singabe ngabaphakeme kanganani singaleba ukuthi inkosi kumele ithenjwe. Ngoba ungavela uphakame usukhohle inkosi siyangena kundoda lo esizafunda ngayo la. So kuyavuma ukuthi endaweni epheleleyo kuqale kube lokuhlubuka. Nhlo. Kunzima lokho, kunzima ukuthi ingqondo eyomuntu ofayo ekuzwisise. Kakhulu. Kodwa kuyimfihlakalo kaNkulunkulu ukuthi ebupheleleni uNkulunkulu ephelele lakho konke akudalileyo kuphelele abe sesithi lesi sidalwa sasesimilwa. So khona lokho ukuthi kwavela njani asikuzwisise nini ukuthi kuyimfihlakalo. Uzabona ke lapha ngamaforo ukuthi indaba le iyinsinda baphenduli. Alright. Yeah. Ukuvela kobubi akula ncazelo sebisibili. Kulabantu asake bazama ukuthi wathi ke sizamona silethe incazelo ngendaba yokuvela kobubi. Ikhumbula sisakhula thina ukuthi sasixoxela lapha ukuthi kwakwenzakala bana izidalwa ezimbili zathunywa. Kwakunguntulo lonwabo. Bathi bona unwabo wasetshela hambe etshela abantu ukuthi hayi alisoze life.
kanti untulo ulalele wezwa unwabu nangalokho nwabuzela ezama ukuyafika lapho abantu khona okuntu wathi wafika sekuphendula inkulumo wathi kuthe sizelitshela ukuthi lizakufa imizamo yabantu abazamana bachaze imvelaphi yobubi. Yes. Kanti nxa sifunda njalo uhlangana lamaGreek. Yes. AmaGreek athana kulondoda thize ohamba wayavula ibhokisi lika kuthiwa nguPandora owavula ibhokisi leli bhokisi lalivaliwe uthethe yalivula ibhokisi kwathi mpuntshu ububi bagcwala emhlabeni wonke jikelele izingqondo zabantu zonke lezi ezabona zidinga ukuthi ububi bavela ngaphi ngoba khangela mfundisi ebhokisini lona lelo singayivuma le Pandora box isisala silombuzo ukuthi wayefake lezo zinto vele ngabe zivele zona zivele ngabe so into yonke yokuqala kobubi mbone ngani ilizwi likaNkuluNkulu yilo elisinika incazelo ephelelayo eyokuthi ebuhleni lekupheleleni kwamila esidalweni yiyo esingayamukela siphephe kuyo yonke inkohliso. So umhlaba wonke jike lencazelo ezingabuya kungaba zinganekwane kumbe amaGreki kumbe amaRoma abakulethayo bekuchasisa ngokuqala kwesono akula mpendulo engasisuthisa asiyene eBhayibhelini sike sizwe ukuthi umlimi uthini ngakho asiyene ekuqaleni kwakho konke sifumana uJehova enguye odalayo lokho phela kuveza ukuthi uJehova oluthando uJehova oluthando nxa luthando ngavela njani ube umuntu oluthando ingathi ngithanda umntanami ngimthanda kakhulu umntanami uyakuthanda bese ngisathi ihloka ngimgamule hayi awusoze awuhambelani ngitsho angithi phela owadalayo ngubani uNkulunkulu ngokwakhe angithi phela ungakhangela uJohane wakuqala ngo4 ivesi ngo8 lo 16 usufikile kini semfikile yes ungasibalela la ithi lo ongathandiyo kamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando uvesi 16 abesesithi ngakho siyazi njalo sithembe uthando uNkulunkulu alalo kithi uNkulunkulu uluthando ohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu lo uNkulunkulu uhlala kuye. uNkulunkulu yikuyini uluthando lokhu kuvezwa ngani uNkulunkulu ngabala uMateyu ngo13 verse ngo27 uyakulethela enye indaba elaphana uthi umnini wabuya wahlanyela wathi sehlanyela isitha sabuya laso senze njani saphosela umfana uNkulunkulu nguye owadalayo edale ehlanyele izithelo ezinjani ezilungileyo ezinhle kodwa isitha sabuya sahlanyela yikho sifuna ukuthi sikuchaze namhlanje ukubana uNkulunkulu nguye owadalayo ukudala lokhu mfundisi Dube kusitshengisani ngoNkulunkulu kuyini okusitshengisa khona ukuthi nxa enguye owadalayo kuyini ayikho khona yena uNkulunkulu ngokutsho kwevesi bathandekayo uthe uNkulunkulu uthando wathi umuntu ongathandiyo kamazi ngoba nxa usuku uNkulunkulu la usuluthando siyaphila umthanda uphinde uthande so uNkulunkulu ke ukudala kwenzayo umhlaba labantu wayeveza uthando lwakhe ukuthi abe lo muntu ozaba ngophumisela uthando lwakhe ngempilo azayiphila atshengisela ukuthi uNkulunkulu ongidalileyo uphila ngendlela silomlando thina abantu nxa ungumuntu ukuthi uveze uthando lokamlimo ngoba udale ngothando ukuthi umuntu aphile ngothando ngenye indlela lokho kungenileyo kwathiwa yisono vele kasomvela kamlimo yena uvele ukhangela ukuthi kuphilwe ngothando ngenxa yokwenzakeleyo esiyafunda kwesiqhubeka uNkulunkulu walelokhe luthando ngoba ungumdali okwenza dale luthando ukubumba ulutho ngothando luphile luveze uthando so akuvumi ukuthi uyathanda ungela lutho oluthandayo ngangithi phela uNkulunkulu balaleli kwakuvuma ukuthi enguNkulunkulu azihlalele ayale lokho enguNkulunkulu engumnini mandla wonke kodwa wasekhetha yena ukuthi kangidale endekudaleni kwakhe wadala wangafaki imicabango thize kulezo zidala angithi phela indalo yakhe iveza uthando imhlaba yonke lemhlaba engawanga iveza ini bakithi uthando ebese sithi lathi esidaliweyo simele siveze ini uthando kuye
phezulu konke uphelele. Yes. Awona uDavida uyakuthinta lapha kumilando yokuqala ngo29 verse 10 to 11. Uthena kumlando uDavida waseyibonga inkosi phambi kwebandla lonke wathi kawudunyiswe wena Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ukhokho kuze kube nini lanini. U11 athi yana bungobakho wena Nkosi ubukhulu lamandla lodumo nokunqoba lobukhosi ngoba konke okusezulwini lokusemhlabeni kungobakho. Kuveza ukuthi uNkulunkulu unjani uphelele ngiyobusa zonke izinto. Ungabusa njani zonke izinto uphinde lethe ububi? Yes. Kuyini wayesekuswele wamenza lethe ububi. Kuyasiphendula ukuthi yena ububi kabuveli kuNkulunkulu. Kumele sizisefika kumkantsho ukuthi kanti vele umvelaphi wobubi ngubani. Yes. Uyakwazi ukuthi mfundisi nxa sikhuluma ngemvelo kaNkulunkulu eyidala eveza uthando. Umlobo wesifundo veza ukuthi uthando lungeke luphonge uba luthando lungavezwanga. Khangela ukuthi uNkulunkulu nxa edala umuntu umenzela imusic ukuthi inyoni zizamhlabelela amaluba ukuthi acecise indawo azathi nxa ikhangele ahlalise kivinde emoyeni. Kodwa ngithande lapho ukuthi itshefu lesingeneleyo ivezwa la imvelo iyavuma imvelo ukuthi izinto azisaphelelanga. Khangela irose. Irose nxa liblumile laphana liyabe lilihle. Nxa ungalazi ungafika ulikhe kuphela ungananzelelanga kodwa lilameva. Khona lokho kusivezela ukuthi kukhona okonakeleyo ekupheleleni lokho uNkulunkulu akade kudalile. All right. Siyabonga indlela elikuchaza ngayo sihlobo ezithandekayo. Nxa ukhangela indalo kaNkulunkulu yonke loba isidilikile isiwile kumbe isichaphaziwe ngendlela eyiyona kuloko kuveza uthando lukaNkulunkulu. Omnye wake wathi echaza ukuthi anti siyahamba eVictoria Falls siyabuka wona lana magodi akhona phana lamanzi kodwa konke lokho sokubangelwe yikuyini kukuhle kunjalo sokuyisono kunjalo ngiso sesibangele konke lokho. So kukho konke kundalo kaJehova ikakhulu nxa ukhangela umuntu sibona isimanga sendalo kaJehova nokuthembeka kwakhe. Umuntu uyenelisa ukuthi athande abuyisele. Akusikhangelele futhi uJohane wakuqala ngo4 ivesi ngu7 usiya ku16 asikuyibala yonke though. Uza kutsho lapha engiza kimi khona uverse 7 uthi bangane abathandekayo kasithandaneni ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Yes. Umuntu wonke othandayo uzelwe nguNkulunkulu njalo uyamazi uNkulunkulu. Verse 8. Yes. Lo ongathandiyo kamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando. 9. uNkulunkulu walubonakalisa kanje uthando lwakhe kithi wathumela emhlabeni indodana yakhe eyiyo yodwa ukuba siphile ngayo. Lolu luthando kungayisi ukuthi sasimthanda uNkulunkulu kodwa ukuthi yena wasithanda wathumela indodana yakhe njengomhlatshelo wenhlawulo yezono zethu. I think singehla lathi balaleli lapho esikhona sibala sezefika kuverse ngo16 kukhona esifuna ubana siphume ngakho. uNkulunkulu esedalile usinikeza amandla mfundisi Mlilo okukhetha Ndubi ukuthi ukhethe awubanjwa ngamandla ukuthi urespond ethandweni lolu lukaJehova okuthiwa yi-free will ngesikhiwa inkululeko yokukhetha. Ngozibani ukunikeza umuntu inkululeko nje nxa sixoxa ukuthi umuntu lo inkululeko unikeza umuntu inkululeko yokukhetha ingozi eyayikhona nxa uNkulunkulu laye nxa wenikeza umuntu ingozi yayikhona ngiyokuthi so nxa umuntu sekhetha into sezimbili useyakhetha into engayisiyo umlimi wade ayidalele kodwa umlimi wathi kunjalo ngangifuna ukubumbulutho oluyaphila sengani yime ngilufaka amandla ngamandla njenge robot kodwa umlimi wathi ngizamnika inkululeko yokuthi akhethe angakhetha engumdalele khona kuzaba intokozo kuye ezulu liyathokoza angakhetha ongayisikho kodwa ke ngenxa yothando lami ngizayenza ukuthi uthi ngimbise kulowo ozafuna ukukhetha. So sifunda lapho ukuthi uthando lonke lungaba khona emhlabeni alukho lungavela ngakuThixo. Maforo ngathi uyamthanda umkakho
uthando lufunde kuJesu lo muntu akufunde kuba so ungathi uthanda omunye umuntu awungeke ukuthi ngithanda ngoba kuvela kodube kodlodlo kubani uthando luvela kumlimo isiso sothando sekuNkulunkulu kuqhakathekile ukufunda ukuthi sinikwe inkululeko ukukhetha ngasikhetheni ngendlela kamlimo onguye umnikazi wothando ngivama ukuthi ngithi mina uthando kaluveli ku generation uthando kaluveli eHollywood umthombo othando ngoJehova yikho sithena uma lifuna ukuthanda oqotho sesibili hlalani kini lingahlala kimi siza kuthanda la ahlale kubani kithi ungabona imizi ichitheka kwesikhathi esiningi ongachitha imizi ukuthi abantu abakafundi ngothando lukaNkulunkulu singafunda uthando kaNkulunkulu ngibonani le divorce rate zingehla emhlabeni ingaze ngumfundisi ngabona sendivorce ukuthi vele ngiyachumayela kodwa uthando kaNkulunkulu ngingaluzwisisi ngaluzwisisa nomkama luzwisise awulanto ezasehlula kumele kubuse ngizwisisa lokho ngothando lukaNkulunkulu ukuthi lu unconditional alulamngcele alulandaba kumbe uyalwamukela kumbe awulwamukeli uthando lwakhona luyathanda ngiyakumcijo kamfundisi ukuthi ungabona abantu sehlukana kuthi uthando lwakhona luyabe lungayisilo lolu oluvela kuNkulunkulu yes asifikeni lapho ukuthi manje kwabanjani ukuthi kucine kusehlukanwa khona kwakulothando oluhle kangaka ngifuna sigcizelele lapha indaba yenkululeko yokukhetha kule ngozi leyi uyabona unikeza umuntu inkululeko okuyikho okuqhakathekileyo ukwathinta lapho umfundisi uDube indaba yerobot irobot kalithandi kalilamizwa inji zibe ngcono kule robot angithi vele irobot kalenelisi ukukwenzela ulutho oluthile ongaluprogramanga wena so into oyitshelayo ukuthi ngenzela lokho lithethe lendili engilabo lapha namhlanje just imagine ungaba lo muntu ukuthi kulisuku lwakho lokuzalwa ugijime wena uyezithengela ikheki uzithengele lamakhadi ubusumqhubela ukuthi akunikeze kungakujabulisa indoko angithi vele kudingeka ukuthi kusukele kuye angithi phela akuzwe ukuthi mina ngiyamthanda lo muntu so uNkulunkulu esidala sihlobo esithandekayo wasinikeza leyo nkululeko yokuthi senelise ukukhetha okuhle lokubi le nkululeko wayinikeza ubani izingilosi wayinikeza futhi lani labantu khona lokho ungeza lapho ufundi verse leyana ithena wagcina ngenxa yothando lakhe wanikela ini akuphinde nguverse bani laphana ku 1 John 4 iverse ngo10 ethi wanikela indodana yakhe okay uverse 9 uthi uNkulunkulu walubonakalisa kanje uthando lwakhe kithi wathumela emhlabeni indodana yakhe eyiyo yodwa ukuba siphile ngayo bamba khonapho walubonakalisa uthando lwakhe wathumela indodana yakhe enjani eyiyo yodwa ubona sinjani siphile ngayo ukuze athumele indodana yakhe sifumana ukuthi uJehova ukube sikhuluma ngabo lobo wabubona kungakenzakala wakwazi kukhona ozakwenzakala kungakenzakala kungomunye wazahlethi ngcono inhlenge yimi ngabe nisenza lutho kodwa wathi ngizakwenza ngoba into emlenya njani ngiyayithanda kodwa ke imbadalo kumbe ngesilungiso solution yalokho ukuthi ngithumele indodana yami izeveza uthando lwami injongo angithi ngithe uqaliseni uNkulunkulu wadala umhlaba lo umuhle konke ku right kungela hlupho ke injongo kaNkulunkulu ukuthi abantu abaphile belentokozo belobudla obuphelele uNkulunkulu kodwa kunjalo edalile uNkulunkulu ananze ukuthi yena kukhona ozakwenzakala kazange ame ukuthi engabe sadala waqhela phambili wathi ngizayenza njani ngizaba le solution yokuthi kube lo muntu ozakufa endaweni enjani alungisise lokho sokonakele kodwa mfundisi into emfisa ukuthi sifithizele kakhulu ukuthi sinanzelele ngoNkulunkulu ithintiwe oqaliseni ukuthi uNkulunkulu kayisoyo umnikazi wayo yonke le into esiyibonayo wonakeleyo i-solution alayo kumbe i-plan ayifakileyo ukuthi njengoba lokho ngukhangele kusenzakala isiqongo kumbe isiqongo
sokuthi uNkulunkulu uyini uluthando kuvezakala ngokuthi yena abe inhlawulo kumbe abe nguye indlela yokususa lokho sokukhethwe isidalo. So khona lokho kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu inature imvelo kaNkulunkulu isiqongo salokho akuphile ukuthi anikele ngempilo yakhe ukuthi aphinde abuyisane lezidalwa kuveza ukuthi uNkulunkulu kayisuye umnikazi wakho isimilo sikaNkulunkulu luthando. Yes, isimilo sakhe siluthando. Yikho khonapho phela umbafuthi laba nomama wayengeke abe ngumsunguli wesono aphinde futhi abe chitha impilo yakhe ngoba uRoma 5:6 sithi siseseyizoni wafa wasifela. So ngenye indlela okwenza silandelele luthando lwalala lokuqala singakawe ngaphinda lanxa sebewile ngothando ebadale ngalo ngiyabafuna baphenduke njalo babe lempilo. Yikho phela mfundisi engazange athuma ingilosi. Wabuye wasifela Yena owadalayo wavuma ukusinika ukukhetha kwethu okubi wabuya wakumenda. Imystery imfihlakalo esingeke siyithi uJehova yikho kumgcina enguNkulunkulu. Oqhakathekileyo uluthando. Okwesibili usinikeze inkululeko yokukhetha. Inkululeko yokukhetha isisisekelo sothando lukaJehova. Nxa uthi umuntu uyamthanda unikeze inkululeko yokukhetha ungambambi ngamandla. Kodwa kule ngozi yakhona asingeneni kungozi yakhona ukuthi ekukhetheni izidalwa kuyini ezakwenzayo zasezikhetha. Sikhangele ukuthi kanti kuze konakale kuyini okwenzakalayo. Sikhangelele uEzekiel ngo28 ivesi ngo12 kusiya ku19. Sike sikhangele ukuthi endaweni epheleleyo konakala njani. Ithi lapho verse 12 ndodana yomuntu khala isililo ngenkosi yaseThire uthi kuyo nanko okutshoyo nguJehova ubukhosi wawuyisibonelo sokuphelela ugcwele inhlakanipho lobuhle obupheleleyo wawuse Edeni isivande sikaNkulunkulu waceca ngawo wonke amatshe aligugu iruby letophazi leemeralidi ichrysolite ionyx lejasper lesafire iturquoise leberili izibonakaliso zakho lesekelo kwakwenziwe ngegolide kwalungiswa ngosuku owadalwa ngalo wagcotshwa njengekherubi elondlayo ngoba ngakumisela lokho wawuphezulu kwentaba engcwele kaNkulunkulu wahamba phakathi kwamatshe avutha umlilo wawungela sici ezindleleni zakho kusukela ngosuku owadalwa ngalo ububi baze bafunyanwa kuwe ngenxa yokuthengisa kwakho ezindaweni ezinengi wagcwala udlakela wasusona ngakho ngakususa uhlazekile entabeni kaNkulunkulu njalo ngakuxotsha wena kherubi elondlayo phakathi kwamatshe avutha umlilo. Yazi ngizama ukufaka umcabango wami ukuthi kanti amatshe la ngingathi ngiyakhangela amanye akhona vele kawakho la semhlabeni wena la akazange ayembiwe kodwa sivezelwa isidalwa esasisihle sicecisiwe sibukeka abe sekubeka kucace ukubana lesi sidalwa sehluleka ukwenza njani ukubonga ake sixoxe ngakho kuyini esikutholayo kulombhalo ukuthi okuyiso okuba yisisusa sesono esingakuzwisisa kule mbhalo lesi. Indaba le iyasivezela oqala sesikhuluma ukuthi uNkulunkulu uluthando. Okusoba ukuthi nxa luthando kasomvili kanjani usunguli wobubi. Kade sesikhangela ke lesi sidalwa esingulusifa. Usebalile lapho ukuthi sasihlotshiswe ngamatshe aligugu. Ogolide osiliva otopazi obani bonke abanye ngeke ngabaqamba ngizama umkhanga ukuthi wayemuhle kangakanani ngibona ngani wayi center attraction ngisho le ndodana kaNkulunkulu kasizothiwa yayinhle njengaye wayinikwe ubuhle obungalisayo ufana ukuthi ngikufake isudu mdala wagqoka waceca waba muhle wabangakana
kodwa ke umuhle unjalo wehle ukuthi ubonge ngiqoyizwe ngugqokise ya kule ngozi yona le nxa ngela moya wokubonga ebuhlene embuphiweyo kumele kube khona okuhluma ngaphakathi kwami ngifuna okunye okuphezulu kwalokho enguphiweyo so ngilohlupho ivesi ekade ibalaphana uthina ngemva kokuthi ekhulunywe kahle wabukiswa kuhle kangaka uthi kwaze kwamila isono kuwe ngesikhiwa iniquity okuvela egazini lakho kwaqalisa ukuphuma kwayaphandle uthi hayi mina nginje ukungabongi kuletha insolo yabulayo ngaphakathi ngoba awungekwenza into enhluthule ungabona umama ekuphekela kuhle ungabongi awumthandi ungazothi ngiyakuthanda ukukhuluma ngomlomo ngoba umuntu othandayo kumele akuphumisele ukuthi ngithanda kuvela ngaphakathi so uLucifer watshengisa ukuthi vele mina ezulwini lapha ngikhona nje kodwa kangikho ngoba kulento engiyisolayo yikho kusokuvela ukuthi okwenza azayefike ecine ukuthi wayengabongi waze wahawukela umhawu wabakhona wafisa ungayisikho kwakhe wagcina ethi ngabe ngiyaziphakamisa ngiye lapha hey so ezindlini la nxa singehluleka ukubonga uappreciate lokho esilakho kumbe okunikeziwe kulogwala to have and to hold kule sahluko esisona appreciate your mate mbukeza omunye wakho yes njengobaba siyehluleka lapho sehluleka khona kakhulu ukubonga kakhulu umama uyafula lapha uthunquthuli ifike ngikapule kuphela bhala ufo wami sefuthi mbukelo Chelsea labo MU and so forth sengikhohlwe ngaye atshintshe nalami inhlezi ngingani ngiyayikhutha ke khona uyabe umama lapha eselungisa inwele zakhe lapha zaba zinhle ya ukhawuthi ngizwa ngimbukeza na umbhekengela izolo nje kuphela ya ukungabongi kusethela uhlupho bathandekayo kuletha umona ezinhlizweni zethu kanti ukufunda ukubonga kuyakhulisa lo thando ngiyathatheka kisayilo kumfundisi khuluma ukujwela kodwa ukubongwa kumnandi kuyakwenza ukuthi la kusasa wenze ngcono nxa unanzelela ukuthi ulutho olwenzayo luyabukeka ngifisa ukuthi ke nanzele lapha amaforo indaba yokwakuka Lucifer ukuthi uLucifer ungayifunda ku Patriarchs and Prophets ekhuluma ngokuthi kungani isono savunyelwa kuthiwa anti ivesi lapha ikhulumile ukuthi wena nguyingilosi yokondla covering cherub kuthiwa yayingeyinye ezingilosi esebukhoneni bukaNkulunkulu inkazimulo kaNkulunkulu yayichithekela phezulu kwakhe azange asuthise kubaliswe wonke amatshe wonke lawa kuthiwa nguye wayicommand izingilosi zonke iposition uNkulunkulu ayemphe yona kayizange imsuthise and mina ngimangeliswa ukuthi kazange afuna ukuba njengoNkulunkulu ungayifunda kwayiza ukuba ngcono phezulu kuthiwa wahle wasuka khonapho watshela izingilosi ukuthi hayi vela liboni lapho ukuthi thina siya ncindezelo umbuso lo kufanele utshintshwe thina singcwele njengayo uNkulunkulu uyabona ukuthi into kumele kube lomngcele kunjani ukuthi isidalwa sihamba sicine la uNkulunkulu bulapha so yena waphelelwa wehluleka ukuthi ananzelele umngcele kwakungafanelanga aweqe ungayifunda kuhle ithi vele kwamkhuba kakhulu ukuthi wabona ubuthathu bezulu ucanda indaba yokudalwa komuntu yena sele phandle wasesithi ngingachiywa njani empilweni zethu lathi kunjalo ukubona ivini kwesinye isikhathi emabandleni lanxa sokukhethwa abathungameli ukhona okungani kuyabakhona ukuthi kungani ngabe mina so into yona leyo kasiqaphele nini ngoba ile into yamilela uLucifer ukubeka kuhle mhlobo wami khangela u1 Thessalonians 5 verse ngo-8 ubuyafithizele indaba yokwenza njani lokubonga uthi ezintweni zonke fundani ukwenza njani ukubonga kuthiwa enzelwe konke lokho umqambayo lo Lucifer kabonganga ungekela ukubonga like la kuthinta iprinciple yakho niyahambelana lasendlini ungekela ukubonga ungamnanzeleli omunye wakho uzananzelelwa ngabanye
kumbe futhi wena usunanzelela abanye angithi phela bese kusiba lokuchitheka komtshado. So asifundeni ukubonga vele ingunaphakade yonke izidalwa zidalelwe ukubana zibonge umdali zimkhonze zimdumise izikhathi zonke loba senzelwe konke lokho kuhle bathandekayo uNkulunkulu umusa senzele wona asimbonyeni kanti vele yena uLucifer wayezigqakisa ngani ayekuthethe nga andu ayekunikwe nguJehova kuvela kuNkulunkulu. Asihlanganise lo Isaya ngo14 ivesi ngo12 siya ku15 indaba zethu lezi uza kunanzela ukuthi kuyangenelana ya ubone ukuthi ngaphandle kokubana kubongwe kukhona okumila ende kusukela ngapi enhlizweni okwathintwa nguduwe kungela umuntu okubona sibalele ithi lapha yeka ukuwa kwakho uvela ezulwini wena nkanyezi yekuseni ndodana yokusa uphoselwe phansi emhlabeni wena owake wehlisela izizwe phansi. Verse 18 wathi enhlizweni yakho ngiza kwenyukela ezulwini ngizaphakamisela isihlalo sami sobukhosi ngaphezulu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngizahlala ebukhosini phezulu kwentaba yombuthano ezingqongweni zentaba engcwele ngizakukwenyukela phezulu kwezingqongo zamayezi ngizazenza njengophezulu konke. Verse 15 kodwa ulethwe phansi ethuneni ekuzikeni kwegoli. yazi ngithatheswa kuyini uthena wathi enhlizweni yakho okusoba ukuthi ayekucabanga oLucifer uNkulunkulu wayesekubone kudala kakhulu wathi enhlizweni yakho ayisonto yavela eceleni yahluma ngaphakathi kwakhe lapho kuvezwa khona obubi bonke izimfa uthakathi lakho kwehlana lakho wathi enhlizweni yakho ngizakubeka esami isihlalo ngizakubusa njengophezulu konke wathi enhlizweni yakho lobubi bonke wathandeka obuqalisayo uqalisa ezinhlizweni zethu yikho uJeremiah 18 indaba enhliziyo kanti uJesu Kristu phambili uyathi ukuthi ungakhangela ulutho olufise umhawu lwesifazana olethu sunjani uyawusitsho enhlizweni yakho bese kuphawuleka ngezenzo nxa ngisiya kuvesa agcine ngayo la nxa wenze konke kodwa usuke wasususwa sibona intengo yokuzigqaja kunjani ungazigqaja balaleli lababukeli kule mbadalo yakhona uqhakathekile ukwazi ukuthi siyizidalwa ubusunika udumo kulo okudalileyo singafisi ukuziphakamisa ukwedlula umdali ngoba uLucifer uthola intengo yokususwa wakhutshwa enkazimulo waphindwa wasuswa endaweni kaThixo sikhangelele ukuthi uJesu sizasindiswa kodwa singalibala ukuzihlala endaweni yethu umuntu usifaka endaweni yakhe sizasuswa ekukhanyeni sibe semnyameni. Yazi indaba yokuziphakamisa le isezidalweni zonke zingekela ukumnanzelela uNkulunkulu zingekela ukubonga zinanzelela ukuthi zona azisonto yalutho vele mina lawe siluthuli singakukhohlwa khona lokho uthuli ulibone soluziqayisa akeni sifundeni ukuzehlisa kuthiwa kuyamila enhliziyweni uzibone usunjani usungcono ubusufisa lokuthi hayi wathi ngibe phezulu kwalowo owangidalayo vele umoya onalowo maforo awuboni ke isivikelo esikhulu sokubana ungaziphakamisi ukukhangela esiphambanweni kunjani andabona uLucifer uthi ngizakubeka esami isihlalo iphakame ngaphezulu kwabani kaJehova ingqondo yakhe yokuphakama kodwa ke isibonakaliso somuntu odinga ubukhulu isibonakaliso sokuzehli sobuqotho bempilo uJesu Kristu uFilipheni uyasitsha ukuthi weleza uSathane esithi zaphakama ngephezulu kwezinkanye zezulu uJesu babithana wehla waya phansi azange bese simeni somuntu kuphela ozathatha isimo senceko sesigqili kwazi kwaba ngaphi esiphambanweni kufeni kwakhe yikho kumele ukuthi nxa kumele ubone isibonelo sokuvikeleka eziphakamiseni khangela isiphambano nxa umbona uKristu igazi livuza nxa uzazibona ukuthi yimi kumele nganyalenga lapha kunjani kodwa nangu uyalenga endani kabani yami ngenxa kuzehlisa kwakhe
igama lakhe liphakanyiswe phezu kwamagama onke. Yimfihlo bathandekayo eqhakathekileyo. Like lingichazele lapha Mhlanga. Lapha emisebenzini esikhonza khona ekujumayeleni ekuhlawuleleni kuyafika yini ukuthi umuntu aziphakamise engabe yenza kuhle futhi esenza ngcono kuyenzeka yini sincedise omunye ngabe lalela njalo singakuvikela njani sekwathinta umfundisi ukuthi singakhanyela ngayisiphambanweni kukhona yini ebantwini kuyatholakala yini ukuthi siziphaka ngezipho esizinikezweyo umnikazi. Imvelo yethu yesono Yes. ifuna khona lokhu kusuka phansi siyaphezulu ingqondo eyalethwa eyayikusathana. So kukhona ukuthi ungenza kuhle khona ungabukwa ngoba ingilosi lezo uLucifer kuthiwa zazi imbuku ukuthi hayi endukhomanda kuhle wenza. Khona lokho yiko kwamenza ukuthi afuna ukuba ngcono kuloNkulunkulu. So indlela esingaphepha ngayo iyona le esilethwe ngumfundisi ukuthi ungayesiphambanweni ukhangele ukuthi uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe engcwele ephelele wehla wale wafukufa kwehlazo esiphambanweni enqunuliwe wavuma ukuyithatha indawo enjalo. So khona lokho yikho kumele ukuthi kwenza inhliziyo zethu zizwisise ukuthi nxa uNkulunkulu eyibungcwele obunje ehlabe yilokho ngingubani mina ke ukuthi ngingaba ngcono kuloNkulunkulu. So mbonani isiphambano lokuhlala sicabangisisa ngezinto zesiphambano ukuthi ingqondo zethu kazi esiphambanweni zicabangisise ngokuthi ngayimi engikhona lapha. So isiphambano iso sisasincedisa ukuthi umina afe kusale uNkulunkulu. Impumela yakhona yesenzo lesi sika Lucifer yikuyini iyagcina ihlasela sonke lathi esiphakathi nawo kwakhona. Bengikhangela kona le impumela okhuluma ngayo ukuthi no singakangeni phezulu kwempumela yangikhona sikhangela bona uNkulunkulu usibezelani okokuqala. Ungananzela endulo ngale uNkulunkulu ubiza uAbraham ubana kasuke ezweni laseUri aye ezweni langaphi lesithembiso. Yebo dukuduku amaJuda asethunjiwe asesebugqilini uyabasusa futhi ebugqilini baseBhabhiloni uthi hayi kabaye ngaphi eJerusalem. Yes, kanti lathi isikhathi sokugcina kathesi esiphila lesi sikhathi salamhlanje uJehova uthi phumani kulo yini iBhabhiloni usibize eJerusalem njani elitsha. Ukubalekela kulezi zindawo kuyikubalekela impumelo yesono ngoba owenza uJuda wayengena ekuthunjweni yekukhohlwa uNkulunkulu yekudela uNkulunkulu yekuziphakamisa yekuhamba ngekho endleleni. Singaziphakamisa siyangena endleleni engayisiyo kodwa nxa sibuyela kuNkulunkulu uyasifaka endleleni njani eqondileyo. Impumela yesono nje uJohn Mfundisi yikubona zonke izithelo zobubi ezabangelwa yisono. Sikhuluma ngokufa, sikhulume ngendlala, sikhulume ngenswelo, ngokuvukelana kwezizwe. Impumela yesono. Lokungakhonza uNkulunkulu, sikhonza izinto. Impumela yesono. Kodwa sikubongela ukuthi uNkulunkulu uthi phumani kule Bhabhiloni. eBhabhiloni kade kwakutheni. iBhabhiloni ibunjwa inkosi eyayilenkani uNebukadnezar. Etshela ukuthi hayi umbuso ngikunikile futhi ngowegolide kodwa uzadlula. Ngoba yimi uNkulunkulu emphethe umhlaba wasuka wasesiyabuba umbuso owegolide usekhanda usemazweni ethi mina kamfuna ukushuka ngidlule. Abantu banjalo singanikwa isipho ngumlimo sifuna ukuba nguwe wedwa. Umlimo ngakunika ukwenelisa unganguwe wedwa uyakhotha umlimo ukuthi hayi wena uzabamba la ivangeli bese lisebenza umuntu onke asebenza. So impumela yesono yikuba lenkani uphikise umlimo akutshoyo. Kanti kwenzakalani ngoNebukadnezar? Wahamba wakudla njani? Okwenza wakudla utshani kwauqalisele ngaphi? Ukuziphakamisela. Ethi ayisimo engilakhileyo. Yazi bese sikhohle lo sinikeze amandla ukuba uthinta umhla asekunanzeleleni isihlobo esithandekayo izikhathi zonke. uJesu zathi yena lo ofuna ukunilandela akathatheni isiphambano sakhe kafe umina ubufu sofa ngithi phela silandele uJesu. Maforosi ungakadluli indaba yokuziphakamisa kuthiwa yisono esi-offensive kangaka kuNkulunkulu. Ngoba umina wethula uNkulunkulu esihlalweni sakhe uchallenge uNkulunkulu. So uNkulunkulu kangeka asuswe esihlalweni sakhe kuhlala umuntu. So umina uthi ukuthi haya so uNkulunkulu yimi yiyo umoya uSathane
owamvelelayo. Yikho kusehlelayo nxa sifuna ukuthi sibukwe, sifuna ukuthi thina sesatshwe, sifuna ukuthi sikhonzwe. Umlimo kasisize emabandleni lapho esikhona makungabi yimi kodwa ubani uKristu kunto zonke makungabonwa mina loba ngaze ngibe lezipho ezinjani ngisenza izinto ungabe imali yami akakwazi ukuthi ngeyakhe umhlaba ngugcwala kwayo ngoka Jehova uzabe kuzasisiza. Kanti ububi lobo isenzo sika Satan sagcwala njani ezulwini lomhlaba wonke wamemetheka ngayiphi indlela? Asikhangeleni usambulo ngo12 siqalisele kuvesi ngo7. Ithi lapha kwaba lempi ezulwini uMikhayeli lezingilosi zakhe. Just imagine ezulwini kuthiwa kuba lani uyabona izinto ezingangenelaniyo lezi kuthiwa kwaba lempi ngaphi ezulwini ebungcwele. Hey manje Ibisisithi lapha uMikhayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho. Kwathi umgobho kanye lezingilosi zakhe lawo walwa labo. Kodwa wawungela mandla kangako njalo wona lezingilosi zawo balahlekelwa indawo yabo ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi. Inyoka leyana endala ethiwa ngomubi loba uSathane odukisa umhlaba wonke waphoselwa phansi emhlabeni ekanye lezingilosi zakhe. Qhubeka. Ngasengisizwa ilizwi elikhulu ezulwini lisithi khangela ukusindiswa sekufikile lamandla kanye lombuso kaNkulunkulu wethu kanye lobukhosi bukaKristu wakhe ngoba ummangalelo wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu emini lebusuku uphoselwe phansi. Bamnqobile ngegazi lewundlu langelizwi lobufakazi babo kabakuthandanga kakhulu ukuphila kwabo ukuba besabe ukufa. Sifuna ukubana sixoxe lapha ngokumemetheka kwesono kusukela ngathi ezulwini kuze kubuye ngathi emhlabeni. Siyabonga ukusibalela kuhle. Kuyini esikufundayo ngalimpikazi ezulwini endaweni ephelele? Likhumbule isihloko sethu esanamhlanje sikhuluma thina ukuhlubuka emhlabeni onjani opheleleyo. Kwenzakala njani mfundisi Dube? Kubuhlungu ukuthi sisizwe ukuthi kulokuphelela bese kusiba lemvukuzane lesono. Kodwa ke kunceda thina esesiphila kulezi nsukwazi ukuthi siphakathi kwempikiswano nxa kuthiwa yaqala ezulwini ithiwa yimpi. Kodwa ke esikubonga ukuthi impi yakhona yehlule kuba yimpi ngale ngoba yanqutshwa yasala isiyimpi la ngale kayiseseyimpi siyasuswa ngoba yanqutshwa wasethwa lokho akade lakho ukungakholwa wakuxotsha elakho wasesiya kufaka emhlabeni. Inhlanhla embi nxa ngatsho njalo ukuthi abazali bethu bayamukela impilo yana basebesiya kuluhlu lukaSathane sebefuna ukuyahlasela uNkulunkulu. Kulapho uJesu ehla khona athi hayi ngizaqhubeka impilo ipha isilwa kodwa mina sengifile ngabagqokisa abantu bami ukuthi bayenelise ukuthi bangimele. So esikufunde ukuthi imemetheke ngokuthi omubi wasuswa wehlule ukunqoba wehle emhlabeni umhlaba wahle wonakala ngoba sephakathi kwawo lokho imemethekisa impi yakhona. Uyazi inkhumbuza indaba yegcikwane. Liyakhumbula besigqoke vele silokho sisagqokiza yeke kodwa akholwa lokho kuqalise ngomuntu oyedwa. Umuntu oyedwa kumbe inyamazane eyodwa kuqala kufana lesono. Siqalise andisifundile isaya uthe buqale enhlizweni yami nanku sokumemetheka ake nisisabelane khangela mafoko ukuthi kulabantu abalembuzo eminingi kakhulu ukuthi uNkulunkulu kungani engahlanga waqedelana lento le ezuyibona wangavumi imemetheke ibuye emhlabeni ngoba siyakhala siyabubula abantu baya ukuthi uNkulunkulu nguye o at fault. But ungayifunda ku Patriarchs and Prophets ngiyithandile ithi uSathane engakaxotshwa uLucifer engakaxotshwa lokhane kade silokho esikufithizela ukuthi uNkulunkulu uluthando inature kalathando uthando luyimvelo yakhe kunjani. Ungayifunda kuhle kuleli bhokisi libethayo ithi wababiza esebona ukuthi into lesimilile uLucifer sengenisa isifo ezingilosini ithi wabiza wachasisa ukuthi uJesu ungubani wachasisa ubuNkulunkulu ukuthi bunjani wachasisa ukuthi izidalwa ziyini kuthiwa ngalelo thubu uLucifer wangani uyaphenduka kancane kodwa into eyayimilile yamtshela ukuthi uzabuyela njani emuva khangela ukuthi ule following enganani
kuthiwa kwaphinda kwaba kutsha esebizwa amahlandla ukuthi achasiselwe okugcina mafori into engimangalisile ukuthi uNkulunkulu ebane ukuthi zidalwa khothamelana uJesu ngoba uNkulunkulu kuthiwa wakhothama kuthiwa waguqa lazo zonke izidalwa kodwa inhliziyo yakhe yayimile kodwa kuthiwa uthe suka lapho kazange aphinda akhangele emuva wahle wajonga ukuthi usesuka kuNkulunkulu. So ngiya ekufithizeleni ukuthi imvelo kaNkulunkulu iluthando kanti ubekezelele uLucifer njani but wagcina kubonakala ukuthi kakusahlaleki so hayi kaphiwa ithuba njengoba esithi kufanele umbuso lo ulungiswe okunye okuthile kaphiwa ithuba la yabuse abantu besebenjani bazikhethele ikho silapha namu so kuyavuma ukuthi labantu babuye bazokhonza kodwa inhliziyo abantu bengaphindukanga kunjani babuye bahlanganele siyabonga lokho. Benginanzela lokho njana umhlanga yesechilo ukuthi uhlupho olukhulu loba nokuthi akhothamele uJesu. Yes. Ukumemetheka kwale indaba yokuthi usukela lelo suku uSathane esilwa ezulwini umba ngomkhulu sithe thina yokungabongi ukungasuthiseki yilokho umuntu kanjani ala ungasuthiseki khonoko sokuhluphile kakhulu abantu bayafa nxa uthi umuntu kasuthisekanga lokho esafuna ukubuthelisa yaphambili lo Sathane la kazange asuthiseke uzananza ukuthi uJesu esebuye lapha emhlabeni phakathi kwezilingo lezana alingwa ngazo enhlane esinye sangikhona sithi sona akungikho ngiyakwazi ukuzebuyisela uyakwazi umbuso walahle kuAdam wanikeza umbuso ezandleni zami mina ndama ndibona ngunike konke lokho ngoba kwanikwa mina ngikhothamela nje kancane ulothi esiphambaneni ngale ngikhothamela nje kancane ungangikhothamela umbuso wonke ngikunike awusadingi ukuthi esiphambaneni impi enkulu bathandekayo kusukela leso sikhathi kude kube lamhlanje kuze kuyefika isikhathi sokuza kaNkulunkulu yokuthi ngubani okumele abuse yikho sambe ngo14 esibuyisela futhi ukuthi wabona izithunywa ziphapha ngaphi emkhathini zinevangeli elinjani eliphakade zichumayela kwabakhileyo emhlabeni nakuzo zonke izidalwa zimemeza mesabeni ubani uNkulunkulu nguye okumele akhonzwe impi enkulu esiphakathi kwayo ememethekana leyo ngubani omele akhonzwe. Uyazi mfundisi ungikhumbuza yazi kulokunye kuyizikhundla ukukhona ungaba sesigabeni nilethe lo mana nilethe leyo umzeke ongaso isigaba lesi singasoke singixabanise labantu ube ngumthungameli kumbe kazibuthe ungaholi lutho kodwa nxa ukhona phana iposition yona leya umuntu ufuna ukukhonzwa ngangixoxa lo munye ethi yazi nxa sembuthanisa abantu nje khona pha ukuthi ngabantu bami ngeke ngaxoxa lo munye usobhula uyazi okwinto kwakhona imvelo yomuntu ifuna ukukhonzwa lasebandleni umuntu angaboleka ukuthi thungamela ibandla kwesinye isikhathi engaholila lutho futhi kodwa ufuna ukukhonzwa ubona abantu baxabane babambe lemithi ukuthi a maintain iposition yona leyana ngakulolutho esingazisiza sihlobo esithandekayo yikuthi siye esiphambanweni kuthiwa isiphambano simelana sihle sisichasise ububi bukaSathane uJesu emila phana elengela phana ingilosi okuthiwa zathi zimkhangele umdali wazo eze ngenxa yesenzo sikaSathane zazwisisa uthando number 1 kaNkulunkulu lokuzehlisa kwakhe mina lawe asifunde lathi ukuzehlisa sibone ubana sihamba ngokuqonda izikhathi zonke uthathe kaWhite nxa esilobela lapha ungabala ibhuku kuthiwa ngu-confrontation page ngu-21 uyaveza ukubana nguJesu kuphela owabuya wazosihlenga kuthiwa akula okunye okwakuzasiza izingilosi okwakungenziwa okungenziwanga zenzelwa yonke into izingilosi ukubana zinjani lebungcweleni bancengwa phela ukukhanya konke kuyini esingakwengeza kulinqo mina ngikhathazwa ukuthi nxa singaqhubeka sihlamuka kuThixo sifunda kanje uPsalm 12 verse 8 thena wagcina uSathane enqotshwa
ukubaleka kuNkulunkulu ukuhlamuka vele izanqotshwa ekucineni asiyindawo. Ithemba lethu bathandekayo ikubuyela kuJesu. Ngoba nguyomela khona nje ukuthi kwamfundisi ba ukukhonza uThixo yikumlalela yikuba lothando. Ngoba yena uluthando kumele akhonzwe sizidalwa kuzasenza sibe sendaweni yethu. So ukuhlamukela uNkulunkulu ekucineni njengoSathane sizanqotshwa. Kakulandaba wathatha isikhathi singanani impi yakho nesezulwini kodwa wanqotshwa. Yebo singaba lesikhathi esithi usesoneni sakho uzibona ubusa uzibona ucindezela kodwa ekucineni ukusweleka kothando kaMlimi lelizwe lakhe kuyimi la kuwe sizanqotshwa. Yes, siyabonga mfundisi Mlilo. Yes. Okunye esikufumana lapha manje kuvikeliza sakuthinta kabanzi sesekhangela isono sesingene ngapi emhlabeni qho kodwa umbuzo ngaba mkhulu ngokuzwisisa ukuthi number 1 isono sangena emhlabeni umhlaba uphelele sokusoba bona futhi uNkulunkulu kayisuye umsungule njani wobubi ngoba uNkulunkulu njani oluthando sesikubona ukuthi okunye kubangele leyo impi yikungabongi kaSathane. Umbuzo engaba lawo kathesi ngothona kanti njengabantu phakathi kwempi enkulu kangaka singanqoba ngayiphi indlela. Ivesi alifundileyo uSamuel 12 verse 11 elokugcina lithana banqobile ngegazi leWundlu la ngelizwi lokufakazi babo ngoba badela ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ukunqoba kwethu bathandekayo kulobu obukhona emhlabeni yikunanzela igazi lasichithekele eCalvary yikuzehlisa phansi kwegazi kaJesu Kristu lokungathuli silokho sikumishini ethana I will go hambani sihambeni siyefakaza ngoNkulunkulu ukukhuluma ngalento kokuphela kunika amandla abana onqobe amandla esitha. All right mhlobo Emfisa ukuthi sikubambe bathandekayo ukuthi uNkulunkulu uluthando. Nguye yedwa olenjongo enhle ngathi. Konke okusehlelayo yekukhala yibuhlungu umnikazi wakho ingilosi yahlamukela uNkulunkulu. Amen. Yiyo ekucineni kwakho konke uNkulunkulu azayinqoba achitha ukufa. So kasiyeni kuNkulunkulu sizuzeni impilo. uNkulunkulu uluthando. Siyabonga sihlobo esithandekayo asikubambeni akayisuye owasungulayo isono. Isono sabuya sangena endaweni epheleleyo kwaba lokuhlubuka. Sizaqhubeka silokho sifunda asilaleleni sizweni asibambeleleni sigagadlele kuJesu owathi sesonile sabaleka sintula wasilandelela waza ukuza kusihlenga. Sihlobo esithandekayo ukufa ukwehlukana izinhlupho zonke lezi azibangelwa uNkulunkulu zi-intruder kumbe zivakatshile zizile ukuzosiphazamisa umafohlela yabonga ngalelo gama. Mfundisi Dube ungatsho amazwi akho okucina usigoqela lapha usinikeze umthandazo. Siyabonga abalaleli lababukeli sinqoba ngoJesu kakhulu inhlupho zonke lezi wanqoba lathi siyanqoba asicimezeni isikhuleke. Baba wethu siyabonga Mhlekazi wezulu ukubana usinike isiqiniselo sokuthi yebo siphakathi komhlaba lesono Jesu wehla ngothando lwakho wasifela eCalvary. Sicela umoya oyingcwele usincenge ngamunye wethu sikwazi siyanqoba ngoJesu. Kakulani sesilesikhathi eside kanganani semhlabeni onje kodwa ekucineni nxa wanqotshwa ezweni lakathi sikuzanqotshwa igama lakho. Senzele kahle uma sicabanga lesi sifundo sisiphile ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen. Amen.